पळोवया प्रुडंट खबरो। हायवे आडावन दुडगूस घालपी 51 नायजेरियना आड पर्वरे पुलिसांचे 3 वर्सां उपरांत चार्जशीट, 68 पानी आरोपपत्रांत 92 साक्षीदार। रिजनल प्लानाचेर 70रीचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार। काणकोणा इन्स्पेक्शनाक म्हयनो, पेडण्या इन्स्पेक्शन, बार्देस प्लानाचें जातलें सेल्फ करेक्शन, SLCची बसका। ऑस्कराक उबो करपाचो आपाचो प्लान शेळेलो। ऑस्कर म्हणटा आपाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना। आप काडटा 40 वयर जाहीरनामे, तरणाटे नुस्तेकारांक वेगळे। एल्विसाचो राजकीय प्लान, मतदारसंघ कुंकळे। सुत्रां म्हणटात आपात चल्लो, एल्विस म्हणटा सरकाराच्या कारभाराक अन्यायाक विटून भायर, भलतेच ऑफिसर बसता माथ्यार। आनी खेळांत FC गोवा गोल्फांत प्रॅक्टीस सेशन जाले उपरांत टीम गोंयांत पावली। पयले प्रॅक्टीस सेशन चल्लां नागोवा। स्ट्रायकर रॉबिन सिंग थारला आकर्षण। हायवे आडावन दुडगूस घालपी 51 नायजेरियना आनी घानाच्या एका नागरिका आड पर्वरे पुलिसांनी 3 वर्सां उपरांत आरोपपत्र घालां। रस्तो आडावन दंगे करप, सरकारी मालमत्तेची वाट लावप, पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक मारपाचो यत्न असले आरोप तांचे आसात। एका नायजेरियनाच्या खुना उपरांत चाळवल्ल्या ह्या सगळ्यांनी मेळून 31 ऑक्टोबर 2013 पर्वरे हायवे आडायल्लो। मेल्ले नायजेरियनाची बॉडी हायवेर दवरून धुमाकूळ घालो। 68 पानी आरोपपत्रांत वट्ट 92 साक्षीदार आसात। रिजनल प्लाना खातीर 70 तालुक्याचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मंगळारा SLC कडेन पावलो। इन्स्पेक्शन रिपोर्टाच्या आदारान रिजनल प्लानाचो ड्राफ्ट करचो म्हणून SLCच्या चेअरमॅनान कमिटीक सांगलां। 70रीचो आराखडो 3 सप्तकांत स्पश्ट जातलो। उपरांत TCP बोर्ड प्लान मंजूर करून कॅबिनेटाक दितलो। काणकोणचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट म्हयन्या भितर जाल्यार पेडणेचें इन्स्पेक्शन आनी बार्देजाचें सेल्फ करेक्शन करपाक सांगलां। प्रादेशीक आराखड्याचेर मंगळारा SLCची मिटींग जाली। 70 तालुक्याचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट SLC कडेन पावला। SLCचो चेअरमॅन TCP मंत्री फ्रांसिसान फुडल्या मिटींगेत 70च्या रिजनल प्लानाचो ड्राफ्ट दिवचो म्हणून समितीक सांगला। इन्स्पेक्शन प्लाना प्रमाण ड्राफ्ट जातलो। After extensive work of scrutiny of all the talukas, we had centered on Sattari as the focal point to start. So in Sattari, basically the TCP department has finished the entire site survey explaining ground realities, and that report is presented to all the members of the SLC. And so now it is up to the SLC members and the team to basically analyze and see the feasibility of all those ground realities they have checked. So this Sattari Taluka as a town will be looked at as one of the examples wherein one module will be worked out. And while doing that scrutiny, all the parameters which we had, right from hinterland kind of planning issues related to agriculture, related to forest, related to mining areas in Pisulem kind of areas, they all are basically summarized, and we are trying to look at a holistic picture of Sattari in such a way that vision based plan could be worked out as a model for Sattari Taluka. Yes, somewhere by 3 weeks time Sattari will be able to speak of a final superimposed plan for you. काणकोणची कमिटी इन्स्पेक्शन रिपोर्टाक 1.5 म्हयनो मागताली। फ्रांसिसान म्हयन्या भितर रिपोर्ट मागला। त्याच बरोबर पेडणेचे इन्स्पेक्शन आणि बार्देजाचे सेल्फ करेक्शन करूंक लायल्यात। So with this as a basis, we would gradually go towards Kankona. Kankona out of 350, 200 site surveys have been already finished. 150 are still left, which will be finished by next 30 days time. On parallel lines, we have also taken up, instructions have been given by the Deputy CM to take off Pernem also. The entire exercise for Pernem has been also taken up. And self-corrections from Bardes also have been started off. So respective Taluka office of the TCP has been instructed to take up Bardes as one of the main towns to do this survey. For self-correction. For self-correction work, yeah. पश्चिम घाटाचो वाठार बाकीचे इको सेन्सिटिव्ह वाठाराक हात लावचो न्ही म्हणून SLCन थारायला। वाठाराची कॅरिंग कॅपॅसिटी पळोवनूच झोन बदलपाच्या मागण्यांचेर निर्णय जातलो।
Ancona challenges are more of hinterlands also, and also irrigation command areas also, and also tourism based areas also. Unlike Sattari, which is more like hinterland, which is more of mining based, more of forest covers, more of western Ghats kind of thing. So we have decided to demarcate all these areas and keep them as restored conservation areas, not to touch all those areas. And wherever change of zone and all proposals have come, we are looking at it, considering whether there is carrying capacity possible in those areas. And at the same time, in Pisturla kind of areas, a lot of mining area proposals also have come in. They're asking for new mining leases, but that we can only do by correlating the approvals given by the mining department. If they are active and have ownership as far as leases are concerned, then we can look at that as major components in Sattari plan. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुकाराम मराठे. दोतोर ऑस्कर रिबेलोक आपाचो गोंयचो सीएम फेस म्हणून फुडें काडपाचो आपाचो प्लान शेळेलो. आपाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना म्हूण ऑस्करान स्पश्ट केलां. ताची फामील आनी प्रोफेशनांत खंय एक्टीव पॉलिटिक्स बसना. आप 40 वयर जाहीरनामे काडटले. गोंयकारांनी सेक्युलर आनी कम्युनल गठबंधनांतलो फरक वळखुचो म्हूण दोतोर ऑस्कर उलयला. कमीत कमी 41 मॅनिफेस्टो करतले. एक मॅनिफेस्टो स्टेट लेवल मॅनिफेस्टो आसतलो, 40 मॅनिफेस्टो कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल मॅनिफेस्टो आसतलो. ताच्या पेक्षा आतां जशें आमचे गॉड आयलॉग मिटींग जायत रावल्या, तातूंतचे जे थोडे आनीक जे व्हडले सेक्शन्स ऑफ सोसायटी आसा, जशे यूथ जावं फिशरमॅन जावं, तांचेरूय वेगळो एक स्पेशल मॅनिफेस्टो जावपाची शक्यता आसा. यूथ मॅनिफेस्टो फक्त तरणाट्यां खातीर आसतलो, तरणाट्यांचे इश्यूज कितें आसा तांचे खातीर आसतलो. आम आदमी पार्टीन हें सारकें ठरयलां पयलींच. आमची वॉट इज इट कॉन्स्टिट्यूशन घटना आमची घटना जाली पळय तेन्नाच ठरयलें की मुख्यमंत्री कोण जातलो पळय तो. आम आदमी पार्टीन ठरयलां सारकें स्पश्ट प्रमाणे की मुख्यमंत्री कोण जातलो पळय तो. मुख्यमंत्री जातलो गोंयचो लोक. आम आदमी पार्टी तो मुख्यमंत्री, बाकी सगळे आसात पळय ते सेवक. ड्यू टू माय प्रोफेशनल एंड माय फॅमिली कमिटमेंट्स आय विल सर्टनली नॉट बी कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन. But what is very important is, to the best of my ability, I will continue to give time, energy, and in every way be a part of AAP. I'm really proud to be a part of AAP. You have to be politically savvy to win an election. You're not trying to win a debate. You're winning an election. So there will be people who have been active volunteers and hardcore Aam Aadmi Party people like Valmiki, etc., who have been with the party since inception. And there will be some people who have already played the political game and who have been part of the political establishment, who have been, like Ajit Singh Rane has been with Shiv Sena, has been with this. But as long as we think that they are committed to the ideology of AAP, as long as we think, then the people think that they are honest, they are sincere, they are capable of delivering the goods. Do not get confused with secular Gathbandhans, communal Gathbandhans. What is going to happen in Goa is you are going to have a Gathbandhan of commerce and business. घेऊया एक ब्रेक.